nabafowethu abagcwalisele namhlanje ukuthi awungaphoxa phasana high command. So ngimphotshana. Bese ama-grand forces bafowethu sisuka la mhlawumbe yalingana kuzophuma uNtubado. Lo khulumayo uthulana wangoma eNtulo suka ekwavuma emachobeni. Mshobezi hayi. Sathatha kakhulu nami sengale kakhulu bengifike la afikile emachobeni ube chief. So ngilapha la ngikhona. Bafowethu asihloniphaneni sibambaneni masabreaching. Indaba ikithi uma thina sizovumela abaholi bangene kithi lo mlimi usuwenzile ngoMeyi ngeke siphile makithi nangikhamuka nje mina ngikhuluma ngegama umuntu wakamhlabela ingane ngibambe ngesandla ukuthi sibafonele ukuze phela manje Sholosi ngwavuma silahlile yonke imisebenzi lapho ngwavuma ngiyagcina ifakwe uwe lenye ayifuni ukuphela nedolobha sibulewe nje ngwavuma indaba yethu ekhuluma nje ibheki sithola ijuice sidle ijuice kodwa sibadala ishiye lapho Sholosi sineboda cave nala nithi khona seyingane thina mina umsebenzi wami wokuphaka ukudla athi andithatha ukudla ubeke lapho kodwa uma ufuna ukugwayi kuhle indukudla vela nolugwayi ibhulu lelo sasentanjalo Sholosi kune ward ekungasebenzi kuyo angifuni ukuyifihla ward 18 la owathelela khona thuna ngasotsha umkhonto siyacela Msholozi uyeka babantu ukuthi abaphumele obala basilekelele siyayifuna leyo ward ya 18 iyona esinika inkingi kubhlungu ukuthi namasotsha omkhonto esekubona ngelanga ufole lapho kodwa nasethiwa kuyasebenza ke kusala nokudlakaza kuba nguye ukuthi Agrippa kube kuyena hamba yena kodwa khona nasotsha agcwele so ngaloko Msholozi siyacela ukuthi la khona nemasotsha akho khona awuthi kunyathela kancane ubhozo kuze kubonakala ukuthi phaka ngomkhono ngiyabonga